Muthenya umwe itina wa chama cha Wiper kwa ivinda yingi kwika mawali ukuma utongwe wa ala aingi mbungeni ya kaunti ya Kitui na kuangala ivyuvi ya kiuteti kaunti ni esu yu amwema enende kwisila bunge la mwananchi ni mwenda Governor Julius Makau Malombe alikilile kati na kutedhe sya kumanda usungio wa kutua enende ameasya kanangu sandisiosya utongwe kati wa mbunge na ukava wa serikali si kusia na itina wabukumi na veke tubi cha usungio kumandwa kwa mitoki. Onesmus Chalo nilivota witu kuma Kitui. Ivathukanyira siendeena kukusiwa katika bunge ya kaunti ya Kitui na ukava wa serikali siendeena kumya mawani kivathukanyo kati wa enembi vala bunge ya mwenembi kwenda Gavana Malombe kuunga makati na kumina ngusanisyo isu ainana na andiki mamo vochalo mwene kivilo wa bunge su ya mwenembi na wetakane vindele tele nini muno ni ivathukanyo sinitonya kwiki wathuko mwa kaunti ya Kitui kevinduni kinene kule tukule ofisi witu wa ofisi wa executive na ofisi wa assembly ya Kitui tafadhali batuonekana tuko maimwe enembi galina ngusanisyo bai bandu siso mutwa na mwe Malombe lakini eka kwiko na kithoi eko sina na nasiani yesi ba assembly yani siana aingiala me bana ndo bamuika na weko na kithoi governor yasa no sina na siana kana gani kwa kubuthia na kubuthia governor Kenya we naibu nundwa wenzia na kibuthia amwambia osebanya na Kinengo lukeza kuthomene ba Kitui una kana daya Kalwa weta ngusani sisi nitono tumothuko mwa serikali withwa na mawomo ala wendekethio nena nyakati wa utongo wa serikali na bunge ya kaunti ya Kitui na kwenda Gavana Malombe atume mwanya wake kutungia muwo wakati wa ngava iswile eongame ethebe batuonekana ona Kinengo mbona tuona kuthina ati Gavana ungamba wasi ndukwenda Kinengo bewa wanda tutu kwithukisa tukukula maswali kuta wasiwa mwene thili tuuleana na ngusani isu ethebe ithuko mwene thima Kitui izo ndizo tuna mwana munene katika constitution hii tutawasiwa mwene kuthio ka Kitui chonde tukite public participation tika awareness kula ko yene ndio matavye kila kiende katika executive na assembly keki maneta mu vyetu kanola withi tovokati wa governor speaker wa bunge ya kaunti ya Kitui balana gwa mwangali wa alingi bunge nesi ya kaunti ya Kitui kwende na kwika mawajo kumotongo balana mwa memba ma mwangali usumende na kuvetu kana na keu kwa nisia ona quota ya manifesto yake alitukuwa na kauende na kwithia gusanisho ba assembly baingwa budget ikabitu kithwa kwise ni anego executive igende ka thuko mwene nthi kwa kaunti ya Kitui kutu asiati ale batonekana governor ikala sina assembly yangu wegala sina ofisi wa executive umatabiati ngeto thuko mwene nthi yakele atialia ile na nusu nikenda mwikae nuke na kivuthia kala kwithia ngoni ciako ni makura nikana mwena thukuma na tuye mwitikila muyuka kwa mashinani mutu tapika na nituoka wena tumusa kwengi ila mukuka mutu atu anatumusa kwengi pakethia na gusanisyo cia ukumwe maswali mimi yake 5 muleki hata tiri vote blinko mo Motongo TV neto Onesmus Chalo.